Praise the Lord, hallelujah. Boy pamin thang that sikau se lalpa chu fakin omro se. Psalm 125 verse 3. For the scepter of the wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous reach out their hands to iniquity. Psalm number za somhi pangana chang thum na sual na lal tiang cho mi fel ram chan chunga chuan a in hat don si lo mi fel te chuan an kut te a kholo na an khoi lo nan. Psalm zale kullenga chang thum na pathian mi haram cho mi thalo ni an uk zung za lai lo an uk a chon pathian mi ha shim mat ni khan that lo na an tu sual nga. I want to share or explain this Bible verse with some examples shortly. He pathian thu he en tir na ne na toi te a han soi ve he ka du tlat. Hi pathian bia he ta chut nak toi te he a van chim ve kha ka du. The scepter of the wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous simply means the wicked rulers or leaders shall not rule over or oppress the land or the country of the righteous people always. He pathian thuina asoi tum tak nia lang chu ro rel tu thalo shui tu thalo mi pui te na an du mi lo chuan aram cho an op bet reng tur ani lo an op bet reng thei lawang ti na ani hi pathian bia asul lam cho uk tu shui tu thalo mi pi ni an du bak lo mi na ni aram cho uk zung zal phung aselo e a uk zong an uk khau lai lo ti na ase. Let's see some examples that happening all over the world. Firstly, Hamas, the rulers of Gaza, already collapsed. Secondly, the president, the ruler of Venezuela, also already collapsed. And thirdly, the supreme leader of Iran, ancient Persia, also already collapsed. Hi volai pi a tak in a chang chu ma mi von zau ta ham han usi Gazaram uk tu thalo Hamas pol cho an tu chang chon Venezuela uk tu president zong a tu chang chon Iran ram e supreme leader zong alo chang e ara ka IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps anti mi zong atu an tlu chu ma chang he khovel pumpuya chang chho mek zel han en lok ta ila en tir nan Gazaram obet tu Hamas ho an tlu che to a tin roi tu thalo Venezuela president atlu che to boka tin roi tu thalo tak Iran supreme leader tepo aboral ta chi a asipai ho IRGC anti tepo antlu sop me zel ane. According to this Bible verse, all over dictators or wicked rulers of the world shall be fallen soon. I believe, especially now, Myanmar, Burma, Chinland also
collapsing hi pathian bia Bible ning in kan zo sia chun volai chung ram kipa uk tu thalo hruai tu thalo mi pi ni an du bak lo mi jo atu an tla thu ma chang an lo thu ma chang chu cha ara ulana kol ram chin ram lai ram uk tu thalo zong he atla chang ko lai ti he cái giúp ning se he pathian thu he ngun taka kan chu chuan khovel ram sang dictator la hruai tu thalo mi pui te na an du mi alo ho he an tlu che je don ni in alang tlat an tlu che me zel boka chu wang chuan Burma Chinlen lairam hruai tu op bet tu thalo po he atlu thui don ni in ke jo karing tlat ani eng wangin mo pethian thua chiang takin kan hu thai tlat ani bethiang kan chimmi boy pa ni thachwa kan pek tiak ko se may God bless you all lalpan mal som chu ro se amen